Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Kigima omwanchi omulielia bwegetaseni y'Ensoko nerituko ria Jumanne chitariki 30 chomutinyi ogatana nomo mwaka bwechiri bubere 2025 noyomo ensa neyamo yabona mugoroba rituko lyomoelio ase omutinyi yeiga ogatano nalimo omwanchi omulielia asomwa koyeiga osemeria kwana kwabere kogotwara obulielia boro buya Kigima naboigo kwegokeria emerobelio migetaseni y'Ensoko nebiro binde gokwarigania asemesa yamaya tosanga sobwamo nkomanye naraya balike baitu babere bakoyasangereria nakoeneke bunabere kagotoikiraga iga ase omochie o Nairobi kolende so asensemeri yemitandao YouTube tubwati ororo gwetera Ensoko TV nchenkuru kwa Kerubo Frida nigo tokobwatenere Barnabas Ndari Misef Deborah Kerubo nabagia sensemeri ende Kelvin Mogoi asoko neke buna chibicha neliogi lya gukira sole asinchira ya bene kolende utaranyara sinchira yo gwikirano tyangoranyara sinchira yo wenye kubali importation ya mchele hapa na wananchi wako na mchele kwa store hawajauza. Mambo kama haya inafanya Mukoni w'umuraibe kiama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i kogikiriga tambukiro gya serikali gyokogora omuchere kurwa chense cheisiko akire no mwesimi weitada msimo chenu anyariga kutolentera mabati akonyira abana baitu baisidi konye mbure kubatwera bano mbali gutwerwa eskuru yoboroso ya Nyairanga gosirwa eli gukinya ebirengo bichisemi. Strength ya Rigiji sio kwenda kufanya maandamano. Strength ya Rigiji sio kupeleka Wakenya wauawe. Muraibe kiama gya DCP Rigathi Gachagua kogikiria bali bakomusegeta gosonana asokorobekana eliokorosia eserikali. Karibu sana tosanga sobwamo gochaka bona igago ika omoelio amaya yebirebiga nigo tokoyachaka kurwa sorongo rwagusi asengo kumenya buna maiga yekigambero gya kisi kurugochika buna omorokyo monene weskuru yokoenana amaigilio yobubundi ya kisi Geoffrey Andama nabo igo munyakerugo we committee yoboteneneli weskuru eyo Santino Ocharo chitariki 24 umutinyi iga ogatana no mwaka yiga kumwaka na Evans Morara omuteneneli we project ya Sifa ase skuru eyo chimilioni 5 ase ogwikirania umorobero oyo ase bataranyara kumwakana ase baganire goikabosi ubukigambere kyo litko lya lero nigo litko lya lero hau babere bataikirana bosi bomuna chebina Dr. Bernard Mwansa na igo kolengana na Dr. Bernard Mwansa kogenda maminchane lichikoli kigambero nigaruroko na chabuna habo babere babekwe byarali mulioka no mo CS begetaseni ya Kisi Central asokombya wikirana bosi ubukigambero nigo Evans Morara hamo no mwegereri bwabone bomwanya bantu kurwa sekiombe gya Juhudi Africa bagokeiro kona choko na kugania okubwatwa kwa abo babere wekiranirwa wango. This matter came up for mention to confirm compliance with the orders issued by this court on the 24th day June 2026. On that date, this court found that the respondents' contemnants to be in contempt of the court orders. Upon hearing the parties, the contemnants sought indulgence from the court and represented that they will release Kenyan shillings 7 million to the decree holder within 2 days. The court consequently granted them an opportunity to purge the contempt by complying with their own proposal. The court further directed that the decree of balance be paid in accordance with the resolution and the proposals to emanate from the governing council
and that the said information be presented to the court on today's date. Accordingly, I am satisfied that the sufficient grounds exist for the issuance of the warrants and orders as follows. That warrants of arrest are hereby issued against the contemners, judgment debtors, for continued disobedience of the orders of this court issued on the 24th day, June 2026. For avoidance of doubt, Geoffrey Andama, Principal, Kisii National Polytechnic, and Santino Ojaro, Chairman of the Governing Council, Kenya National Polytechnic. B, that the warrant shall be executed by the OCS Kisii Police Station or another police officer acting upon his authority. C, upon arrest, the contemnor shall be produced before this court on the earliest available date for further orders and directions. And the costs occasioned by today's proceedings shall be borne by the contemners. It is so ordered. I must confess that today the court has come out clear that court orders are not issued in vain, and that court orders are not papers, and that also nobody is above the law or below the law. We are all equal before the law. So the court has pronounced itself that the principal of Kisii National Polytechnic, Mr. Geoffrey Andama, and Mr. Santino Ojaro Ratemo, who is the chairman of the Kisii National Polytechnic Governing Council, are not only in contempt, but have shown disrespect to the court, and consequently, the court has issued warrant of arrest for the two officers of the Kisii National Polytechnic, and has also directed that the OCS Kisii Central Police Station arrest and arraign the two officers of Kisii National Polytechnic before court so that they can be committed to civil jail or sentenced accordingly. So I want to say once again that we are satisfied with the ruling that has been issued, and we hope that consequently justice will be done, and eventually the author of the project and those who took their time to mobilize resources for the SIFA project will get justice done. I also want to state that immediately, as the court has ordered, we will wish and pray that the Kisii Central CS take necessary steps and quickly arrest these people, bring them to court for court contempt. They cannot disregard the law and the constitution, and the person in charge called the magistrate or the judge presiding over this petition. Waskabusia sorobotronde aborokia na baigo aborokiwa biskuru yoboroso ya Nyairanga ni go banyorire omoese maiga yoyo kuligia ekirugo kyo seneta imiye county ya Nyamira engineer Adams Muchenwa kubatuka obokonye bwa mabati ase eskuru yo konye egotwa ase nkwana ya bene nigetaseni giensoko nigaba ibuli na baigo aborokia na baigo eyamate bagokera esire yo ase batebire na bono abana ba ECD mbago chia gotwerwa naende engineer Muchenwa Foundation nigo goikabono yasirire chiskuru gwetania M50 na mabati amona aborokiwa ba ECD koegwa ebitabu byokulika mulikito Steven Nyarikembone na roboti rwe Mega yokurwe iranga na chigosira eskuru heyu asomete oyokurie kirugo kyo seneta se county ya Nyamira engineer Adams Muchenwa wetre foundation ya Muchenwa Foundation ni gori tukoria rera bwatoka mabati 30 ojase skuru yoborose ya Nyairanga ase wodi ekerenye bunge ya North Mogrango ya Nyamira munentere yemo yokwirani okoboko ase asomete
bagukwana ekerekio boteni bwa Nyairanga Comprehensive School nigo bwanjiranire konyora amabati ayo 30 erio gochekoribe ebirama ebyo konyora byabere bigotwera abaorokiwa bari abake ba ECD asa marieta ngoro kucheska kwamboka Nyamwembe nse no mwalimu bwe skuru eye ngosomi gento twagokire no mwesimi weitada msimochenu anyari gakotolentera amabati akonyira abana baitu ba ECD konye mbure kubatwera bono mbali gutigutwerwa machi tali gutigosobira asime mbache babere seriberera na Celestine Mochama ama deputy head teacher Nyairanga Comprehensive School chinga ke singo iraribaga ko asengencho mwesimi weito aspiring Senator Adams Mochenu na ariete ira yogotoa amabati erinde tokorere renovation irase skuru yaitu na libageri nkoira ko bakikishiranga oletera amabati ayo no aregaiga amabati 30 mbuya mono sana aso mwana oyo ito ogorwa Adams Mochenu ukuriye kerogeke kyobo senator amabati twakikishira chire amabati 30 ase skuru yaitu asina asomete yiri Nyairanga naende ngomubeko mukinga tiaendere gokonya ekero nakwanete nere ngamotebia asina asomete nduringa amabati agotire agateba rende nga nere tigikwerwa etane nandru nyanja no ibonsase kurwa service yo musike Adams Mochenu yo kurige bo senator bwa Nyamira ko twikira ase skuru ya Nyairanga asogwetera abantu babugate edemand gose request babegete abana village bare kongosona Nyamwaro na omotureti bita misuko bagatebya omoseneta ngana botokoigwete gwachire nguma asogokonya abantu chisukuru ebinte binge lakini skuru yetu ya Nyairanga nero bunorange nanka turanyesyomeria eyabete bwango moneka robumiranete it was yesterday but one lakini omugambia kaire action ya bwango asengencho naba bamo request tingana inde bunereka na jalti begins at home nigekerekio bamwiranirimbiya mono mosike engineer Adams Mochenu ase esiro ya ego chase skuru eyo bene nagoteba bono amagacho na chiguria nabaigenseme yu yatigirwe etabikire mabati amaya nechekorokana koba engia na kwaribaga aborokiwa gosoma batabwati mochandonde bwensi yo arorine skuru ya somete na baire gwentaida niyo koboko uche skuru yeiga bona igo mweshimi woito otaretera mabati 30 esengencho ntu agwatokugania esengencho birasi bitu byachakaire wetra obisi ya engineer Adams Mochenu wetra Andrew Nyanja onsase nigekerekio haireire meroberi babere ba Okoranse Foundation yeyo isukuru asokorwa bitabu otherwise wambere gukata cross Nyamira county asokorwa bitabu bya ECD babana bali ba class kelia gyo guchaka ke ECD tuabairanga chisukuru ndo chenga chonse chitikarete chira bange 70 se chisukuru kobeke birama tuachire chisukuru more than 20 of which I cannot recall them ni nyare gotebanga twakorre mo korukwo getweswe jirani etono echinde moruga egesiaga nya jogojogo and many other schools nigekerekio gosaba kwa bekiro goche abarayi Nyamira nganere buya ero barureira bayikerania aba bakolichira chitubatayigoikerania tiganko batena tigabayikerania ene nchire yemo yokwirania hokoboko hase skuru asomete engineer Adams Mochenu asanyare ko baga wikirania ira yae yokwena na mabati 30 eri kwene kingango sirare skuru ya Nyairanga yuere mayaga ya negaiga korwa ase skuru ya Nyairanga yegotoka ase wodi yekirenyo ase mogrango ime county ya Nyamira ingo reporter ya Nsoko TV Rizera Nyariki Steven Embunde Gosika busio amagombo ni gabwata inse emambia ya lero asense moya ranyachonyo ime ya Homa Bay chingaki omoroki wa grade ye 12 airasa risasi ne bastora ya ise nyagosira Juma Odhiambo we miaka 15 nebere ndo gosoma ase skuru nene ya Maseno ime kaunti ya Kisumu nigagotebekana buna nyagosira nigo atengera hise hochire gwesibya na kwimukia ebastora yaye eyo asoka nero na kweitera ime skuru ya Maigelio ya Magwego ime ya Ranchonyo wetera kelia gikageire koba engusanano mukamanda babanyanyimbo asensemo ya North Karachonyo Peter Wala nigo aenekirege korekyo asatebire
abanyimbo bali bagotuka ebikore by'obusalia mbagendete n'obutuki ekero omubere onyagusira oikigwa ase enkendo ya Rachonyo. The son had a dispute with the parents over a phone, and the parents decided to confiscate the phone because the son was concentrating on the phone other than studying, and being a Form 4 student, the parents were so concerned with the results. Performance he was not doing very well as before. So one of the parents decided to take the phone to allow the kid to concentrate with his education during this time of midterm. So I think the boy felt irritated and decided to revenge against the action of the parents, and he sneaked into his father's bedroom. Unfortunately, the father was not in, and the father had gone for a shower. He picked his phone and his official gun. The father had happened to come home maybe for the same situation when he had his son was not doing well in school. The boy felt that maybe the parents were against him, and that's why he decided to revenge by taking that action, unfortunate action that actually took his life. So nobody expected that action to happen. It's quite unfortunate incident, and it is our wish that we change mode of parenting. It is my wish that parents should change mode of operation, because we don't know whether we are harsh, we don't know whether we are putting the right instruction, because when a parent feels he's doing right to the kid is contrary. So that is quite unfortunate. Gosikabusio abamenyi b'ekinyoro kya Nyangoso ya township y'omuchyo Nyamira nigo bagokeri gitambukiro gya serikali ya county ya Nyamira yaimukia na kubaroseria oburaro obuboko bwatana ensemo ya bumwagamo nabo igo hasensemeri ya township magega hikiambukiro ekyo kobachanda asegeke gitambe asibali basangiramo n'abaralia mu gasolero nigo bairaneria mbiyamono gocha asomo gavana wa county ya Nyamira Amos Nyaribo soko igwa ekerero kyabo na kubaroseria ekyambukire ekyo abona enda sebasabire kommentero achitaye ensemeyo unenchere yemo yo kubasegeta kwegendereria asoboncheria ekero obwamisire mulikito Vincent Monda norobotyorwe Magega yege kigetambe ya mate enseme ya Nyangoso nigo yabireke gusumbuka mono igoro yo kwerania gati ya bumwagamo na township ekero gwetaiga asepareye enambe nene ya mateye nige kwerera buna yarenga konguchinga kimbura ya tule eli neriogiria ya mate enseme asobwamo konya twachandikire kigali konya nchiri gweta transportation tiarengo epareye nera ngwetira guchie town nagenda seito eka ya butoke ya ngiga sienkongu na rondi nyamaiya natumia chibesi chinyinge edaracha konye tusumbuete ya Nyangoso twari goiko twamana kwabo abona nko gutoreroche epigipigi yo kekero bogo irio ko iru nange kendo mate ko ira nabona konye tokorondi aria matobe ime twaso ezi keime linde ndatete ko tukiane gatigara roche kongota kuamba ko chingumbu ni gasie nkongu edrache enja ndo mochanda sama tukama paka tukarenga no mundo doke mochanda wera mata usuru mu rubwatika egadete cheko nyo muntu kujuru ne nyomba inse yemetinye tano netato yoka ya mateye nige bwate bono omweso wetera buna ya mateye nige koira chinga kichinga sana kubwatana Naomi Mokeira no monchorio moke kurwa bikoro niga gokoro bonchorio bwaye boko nige teri chinsemechi aseke banda ke sukuru yoboroso ya Nyangoso niga korokia omogokoye buna yabere bwango koikaiga kone gendo kyango kiri nende kyango kiri pi lakini boniga edaracha ya chite karosiwu igotole nywe yani neteno ane pikipiki goragere testi ndore na kietara cheyere inkamana konyora bono etara che pikipiki eko ngira buya
tindi kona gutuma yamateye ne epare ne kole mechando ile yale koletwa no gutaiteka abona enda sebabuli serikali ya county koire gatambukiro na kobeko muchango monge chitaya ensemeyo nabo igo komenta chichuma etarache yigoro biamana sogo sugume gasio yubuja sana na enda bana tote to sugume kabisa chichuma chibe kwa elinde darache ebe complete no more mobe kwa standard kabisa ante chere te sida bono epara ya bwataniwe bono etarache ne konyesa rigete bono tuigwete na inde bono tichubuya egese tarache twarali batemire konyerosi lakini ndi kwa batema banyerosi buya na inde babeke muna babekire iga batemire konyekonya chichuma bono chioka chitayo egento bono ngosaba etaye be kuronia shedinsa tokole biashara byetu paka saine nduwa iga matenta unitore bono tokole biashara byetu tokona konia getiri yetu ne nyanya yetu iga twara bano mbiya tole asama gendero ayubaro dire serikali ya county iwae umuske Amos Nyaribo nabo igo mu MCA we wodi ya township umuske Diukio yagi mastira asayo gabana na Diuki mubwatira nemuna mulega sibiyiga chitaye chibono mubwatira ne motobekere chitaya na ne mubeke yendo gocha kiabira ngumbwa tokorega siboronge iga kitoko ni gento gitu na twana kunyora gabana gaki abanyina nkubatebiga gaki mongere gabana amagoro tutamu Vincent Monda, Ensoko TV. Abamenyi bekenyoro kia Nyangoso 2 nigo bemurunganirie hebarere bwolindo ekorwa korase town ya Nyamira na gosoka ya center ya Nyaramba gwetera na Kenya chiae cyatwalire chingoro kinene mono bagusangana baliki bamagana mu basolero nigo batebire baleyo nigo ikobaho bokongu chinga kibako genderia obokoleri bwabo buna okorenga echae ase tundubali koira abane skuru nabo igo guturubania emerobelinde ya botambe amateyo bono nigo yabolire mujumbe OS Mugrango nabo serikali ya county ya Nyamira babwaterane na ebaleyo gwetekere hekero bagenderete koboera obugima bwabo aiga tore sekenyoro kya Nyangoso 2 buna murigereti go moraria emaromo mbuna arega ese bale ebareye igotusinyire ko manyanga ne bale ne yango ya muraiki bone bareye buna mujiro cyo muraria buna kwa yerigire na maromo manene sana yabere ga to bokongo bona obo bona sekenyureke osoko yeri bunere iga chigari cyabere chigoguro gaiga abantu abere bakugune chipigipigi ngoro cyabangina bari maiga yane ga na bacandegete asaba kwento gwire cya yabase etundu bari kari bunda aria era bagotara ase kilomita ngima kuriye so bokoro obosombi bwe cyae igona butu bwato mucando monene na njenta ete komentera buno yo minta atebire niko twacandikire twatagerire ne cyae mutwe ene metienyo gata tutamenyete para abari mibaminto moroje nanko buna katole ekenyoro ne Nyangoso 2 bakitu achande kire bareye yani into bwati into barayo ko bwantu abachorete ko barayo into bwati yani ige tore na bwaba mambi atawo ko baba na ko tie skuru twaba ikie skuru twamana ko irana senyenjo batige ga bagura mauru mumayeni na ko ente chaeke mumpweke baba twachande kire bara twachire kuligia barayi batobolire baminto ga twachande kire abantu baminto tokorwa ngumbu barere bwolindo gotira ebale ye twaye cyandekeira matuka mange egaria yo mwesi migwa eyagwete maria agateba ngo toroseriari tana gocha egaria yagwete rogaiga no ekamenyo matuka atatu echa etogwete gakorwa twaira bakanyangoso ruguru ne tundubali tobwata etundubali yase kirupi bano mbara togo bimira egaria ye chai no ere sai chai tokonye mesigeye tokonye kumaranje tokonye para komune katole ntobwati magoro muna twagotire ntobwati na maiso tata koranje tokonye barayi igo twasaba barayi baito na mwato irwa samariete mwensi piga kimwanje matokonye matoserie para yoka inde twaire chaira isie tundubali kyaire tundubali ntobwate Oyo kurige kirogo kyobo MCA wekerenyo Job Mbungi nigesokire na komochia omo MCA wekerenyo Jeremiah Ngaro asikiribuna tarikirania amagendero asichinsemo chionsi Job kaukwana ime ikonge litkolia lero niga mochiri Ngaro asokorose chibara se wodi ibibikaine na barabo yabo mwagamo egento amubolirenga tiga arakore mirimo ase achorire
ECD classes njiraga chuno mwesimiwa twachore turegeti bono kubwa igona particular omwesimiwa ongara tarakora gasi eri twamwachorete igo twamwachorete ata wakirishe mna tabekerenyo ase pa election yete lakini bono igo toroche na tari gokora bintu bitu twamotebeti akore ekemo chibara ore mire lakini akoengerie chinse mogetiga chia uchobo tari goikira ni bantu bande bonse nebinde byonsi peka twachorere bwenete okore gasi ogokore bintu na usawa to basa kubwato oena nese me ndekore bona rega kare kwa wadi ntoko kana royalty abantu bari bamukora bari meya asare na bwakora keke na bwako rosari kibara na koba ebintu bikene kipasa lichi chi county njiro chi achanga igo baisha mono ngo kwa repara mune yekorukea etire ende makeshima bari tirigweteka abantu bandamenere bachire mbaka asare bamote barosi bare yo taranyerosi epare ende na abantu banda chusi mbaka nje na rengoro ne pare korua edaracha etire wonchana esio keigora ria okeoye umongo no kurukuna ongerekeoye ne bari taranyerosi ebintu binde tota ne birasi bya ICD classes school ne ko kenguso ntu achitoro na bantu tokamotene school eye nyaga chiri nyone cho asabana bako ICD bas kugume cho itaranyerosi birasi birarosi wo bono igo tokumetina ongare go twamachorete tokaugana twagwerira na twagweriru bona abana inchi ba sokiri bona batina chop kulingana gwata tebeti to ande gochia bona ko kane gwato siretie bono egendo ngera akora of recent last month matanga na renga aria gochia sema ya umwagamo ongare go ngosina tamaeti aseme baga yaye oyo koimuka ko ire direct bi account yo sabanango ya kolega si ondo chikorime para umwagamo ne singe jako enda semo koyoye amatanga yo ngobo koyoye na ari me para mpaka ndo mwambo ka moseri kuroba kabona ki ntubwato mwishimiwa wa iganyangana ne rwendo kurime para ga ngakionga korwa ekerenyo wode kurime para umwagamo igo resources chito chiosi bi igo chigo kora gusingana aso boiri bwa ebore gochi na ndi bona iga twanyore na iga kora ya semburi koru nyamira omenye ko etakadongo ori rongo no amenyete ntomo manyeti kaga taiyo bona toko choro mwishimiwa ito twetega ntwaro rakere devolution ya to bora yange nanga bona kero bora nanga lakini ato chikorio muntu rongo ayo ne ataberete mochanda sana moraria e ataberete na bantabu bachichamo na bona abantu besokire bande nanju mwanche murigereria akorwa soroboti orwe ni gotokwenyara libagario gosoa aso mutimo komoke igo kurinde toskale ngwira ntora segekeke kiribosio elinde togendera gukumanya amange gende gotengirigita seni giensoko obaigana boboroso obomogusi Eye Nensoko TV oboroso bumugusi onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso womogusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.com
www.mwea.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kutembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televisheni ya Nsoko gwikasiro yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemera inde aso twanchira kobari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye ni Nsoko TV, uboroso bw'umugusi. Karibu sana mwanchi muligeria tusanga sentunda ya kabere imeyamaya ne Nsoko TV. Umukonyi w'umurayi kiama ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i ni garokanire koyo mocha eserikali asigitambukiro kyaye yo kugura omochere kurwa chinse chesco asikilewuna ni gitambukiro gekole maria abalimi imense ya Kenya okwana korase county ya Kirinyaga asara umurubilyo bukuigora bene cyabisi chinya chekyamekyo Matiang'i nigo abagikire gati yabaraime ya serikali asikilianga nigo babegete amagani abo motwe kubwa ayaba Kenya bali babachorete Matiang'i nigo boigo harire eira yo gochya kobatoria aba Kenya kurase egurube yemechando onyemba gochya komochora una osonye bagochya komochora una omorai wense una gutumanya mulikito Daniel Omwaga no Matiang'i no wete guthura no una njira yemo yo gutinye obunyamasi bwe kiama gya Jubilee imergongorwa Central nigo litukerero kiamekyo kyaliganio muroberio bwekigorwa cyabisi cye kiama gya Jubilee imiye county ya Kirinyaga omuroberi urau na mokonyi bumurayibwe kiamekyo Dr. Fred Okengo Matiang'i uyiboigo ubekire egutwa yo kurigyo borayibwe nse weterese kiamekyo gya Jubilee busibwo mwaka bwe 2025 onebere were mutwe Kukwana na wabwatani be kiamekyo omugasorero kurwa semeyo ya Kirinyaga Daktari Fred Okengo Matiang'i nigare kanabururo kwenye mochi ya serikali asigitambukiro kyayo kugura mochere kuri nse ya isiko asekeria aene kebuna nse ya Kenya nene sensemo ya Kirinyaga nigebwato konyori kwigoro kwa mochere nabo yiga serikali tebone tikoreke medike mochere kurwa chinse cha isiko. Mambo kama haya ambayo tunaona hapa eti serikali inakubalia kuagizwa kwa mchele na wakulima wako na mchele hapa Mwea hapa Kirinyaga.
Mambo kama haya, ufisadi na viongozi kujifikiria wao wenyewe vile watajitajirisha na vile watajirika kupitia kwa kazi wanafanya ya umma. Hii mambo sisi hatukuwa nayo. Matiang'i nigo arerekana ko mochia igatia barayi esebalie abarukirengana n'abarayi batari kugwenwa nonye nigo ene kebuna nigara akore gasiere nuke ekara char ko murayi bwense bose bochori abone bwo mwakogocha. Lazima tuambiane ukweli. This corruption and mismanagement of our country na kujifanya, watu wanajifanya eti ni watu wazuri na sisi tunajua yale ambayo yanafanyika. Hii mambo hatuwezi kukubali, na hiyo ndio sababu sisi tunatafuta nafasi ya kuongoza nchi yetu. Tubadilishe maneno kama haya. Na wananchi mnatujua sote. Hakuna haja ya kuwadanganya hapa watu wakuja hapa kubeba mabibilia. Mnatujua. Ama namna gani? Kukwana hekerekio omokonyi bomurebwe kyamekyo Jeremia Ngayukioni nigo arerekana ko motogia Daktari Matiang'i asekeria ing'anero isaine gukora emechando ao egendrete kubanaria bakenya anebe busio bochorio bonene bwo mwakogocha. Zile shida tuko nazo na wauliza, the problems that we have in this country, we uangalie wale wote ambao wangetaka kuwa rais Kenya hii, and then pick the person who can help you, who can make sure that watoto wako wameenda shule. Kienda hospitali utapata dawa na malipo italipiwa na serikali. A person who said that it happens. Kuna wengine wanasema Fred Matiang'i ni mkali. Unataka rais anacheka na watu ya nini? Mtu achekacheke hapa watoto wabaki nyumbani. Mchekacheke hapa watu wazalie hapa kwa barabara instead of going to maternity. Abarayibande abo baikana somo yegoyo onamono munyakire bobwe kyama gya Jubilee kurese county ya Kirinyaga Mureithi Kang'ara maisomarore abamochia abali abakomochia omurayibwe kyamekyo Uhuru Muigai Kenyatta nonye nigo oirali bagali abene komotogia Fred Okengo Matiang'i asemeremerie yakorete ekrarengeme ya serikali ya Uhuru nigo arekana kwene kyanga miroberi au gatia omuroberi w'obachenu mense ya Kenya usha tori meremo gwikabono sensemo yaye nigo umurikyo monene bwe kyamekyo ko Itarer Orkenta airuanga ekyama keria gya PNU nigo bono kyabwatenene kyama gya Jubilee ilio wechikwene kinga emechando ikobanaria abakenya agwetera serikali ya UDA anene asensemo yabasae yabere ko bakego ikibwa mwerio. Wakati Uhuru alikuwa president, Matiang'i ndio alikuwa minister wa interior na alikuwa anaitwa super minister, ndio alikuwa minister mkubwa ya ministers wote. Alifanya kazi ama hakufanya? Wakati Matiang'i alikuwa minister of education, mashule ilikuwa sawa ama ilikuwa mbaya? Murarake baso uyu nonyenere oene kirirango yaye yokurije kirego ky'obuchumbe bw'ensemo y'ebunge yabara bose bochorio bonne bore boswe nigo nanyende aene kiritene ni eganga yaye yokomosira Daktari Fred Okengo Matiang'i bose bochorio bonne bogocha ase arekana ko mubori ya Daktari Fred Matiang'i ekara abo murayibwense anyara ko bakagokoro butaka obwo barekanire go chanda abakenya bange asamotuka bwango iga. I want to request you that kindly, poverty has been used and misused to make our people slaves in this country. Ile sababu inafanya wanasiasa wanapatia vijana 200 wakakunywe pombe is because of unemployment and poverty. Your Excellency the President, if it is the will of God, uwe rais wa Kenya na kuomba umalize umaskini kabisa, na mimi niwe kijana wa kwanza kupata kazi kando yako ya ofisi yako. Thank you. Liborio linane ligotigara asebono ndiringane use ekyama gya Jubilee ngechi konyara komagania na kobeka mabuko ebirogo abyege siasa sorogongo rwa centro anene ekere kyama keregia DCP ekyo gekorao onarigade Geoffrey Gachagua kyarekanire konetana kuiremerio mubekano bomotomo tende imeyorogongo rwa centro. Amaya Ensoko TV nchenkoro kwa Daniel Umwaga.
Muraibu kiama gia DCP Rigathi Gachagua wiranĩire bari abakomomochia asogoteso kia ritwa ria Alamisi echitariki 25 chingaki chiokorobekana iliko bainyara abasae bari basiritie obugima ekero bari kugikera omuswada gw'echibesa mwaka gw'echiri 2024 okwana kora asinka yaye wa Munyoro Gachagua nigatebire ogotaikirana kwae kubwatikana no gutanga amanyinga goiteka asairere kirenga kiaye no korenta abakenya amo iri ku mwaka isiko muraibwense Dr. William Ruto Muriketo Linet Nyambane na roboti rasowe ukageuka wa Kenya, ukapora mali yao, ukateka watoto nyara, ukaua watoto, ukalete mambo ya ufisadi, ukalete ukabila, ukavamia kila kitu, ukavuja manyumba ya watu Nairobi, ukachoma Gikomba. Imefika ile naitwa mene tekeli. Umurai bw'ekiama gya DCP Rigathi Gachagua omochirie umurai bwense William Ruto ase ebikore by'abantu gochererwa na goitwa chingaki baokora okorobekana gukwana kurwa enka yae wa Munyoro chingaki aumirana n'abarai kurwa county ya Nairobi. Gachagua nigo atebire ere nigo akorigia oburai gwetera etebe natari kuira abantu asokorobekana na goitera amanyinga. Everybody ako na strength yake. The strength ya Rigiji siyo kwenda kufanya maandamano. Strength ya Rigiji siyo kupeleka Wakenya wauawe. Strength ya Rigiji siyo kuharibu mali ya wananchi. Rigiji ni mtu ya amani. Rigiji ni mtu ya kutafuta mali, siyo ya kuvunja mali. Rigiji ni mtu ya kujenga, siyo ya kubomoa. Rigiji ni mtu ya amani, siyo mtu ya fujo. Kwa hivyo nyinyi nasikia mnasema ati Rigiji hajafikisha kiwango ya Raila Odinga ya kufanya maandamano, mumepotea. Mimi siko kwa hiyo laini. Kwa sababu mimi sina haja nifanye maandamano watu uwawe niingie kwa serikali kwa nguvu. Mimi nataka kutafuta serikali kupitia debe kwa kura. Ekere kyo Gachagua boigo omochirie omurai bwense ase ogoswanana ase obonchoreria bwe sekta ya matatu ase boiga tuguteirare egetambukero gie serikali yokugania chigari cy'abanyene kurigererigwa gosenchikiranite n'amachiko y'echipara. Niko na habari ya kwamba William Ruto na mtoto yake ameigiria biashara ya matatu, na tunapoongea William Ruto ameshikana na NTSA na polisi, wameanza kuchukua zile stages ya Nairobi, na huyu mtoto ya Ruto ameanza kutake control of the matatu industry in Nairobi. Niko na habari ya kwamba William Ruto ameapa ya kwamba akipata nafasi ya rudi tena kama rais wa Jamhuri ya Kenya, atapiga marufuku biashara yote ya matatu. Hao watu ya matatu wote warudi reserve, na kijana yake na yeye wachukue nafasi ya biashara ya matatu katika Nairobi na katika kila pembe ya Jamhuri ya Kenya. No ya inspection of private vehicles ni njia ya kuiba pesa ya wenye magari. Nilisema wiki iliyopita ya kwamba hatuwezi kubali magari ya watu iende in inspection in the country. Ningetaka kutangazia wenye magari wote across the country wasikubali to take their private vehicles for inspection, because ni njia ya kuhangaisha hawa. Tayari wamelipa pesa mingi sana to buy the vehicles, iko taxation. A lot of money they are spending taxation on spares. They are very bad roads. They are also paying tax on petroleum products. They cannot pay another tax. We cannot accept. Gachagua otebirie abakenya kwenekia ase obochori bore bosio murai bwense Ruto nigo agochikogendanka amona barai bari bonsi babwate obokurumi. Tunataka huyu William Ruto akienda nyumbani aende nyumbani na watu yake. Tumesema tunataka kuua nyoka pamoja na mayai, kwa sababu hatutaki tupate shida. Watu ya Nairobi wamehangaika, tunapoongea watu ya Gikomba wako nje, mali yao imechomwa, mali yao imeharibiwa, na wanahangaishwa kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa. Kwa sababu watu pale Kamukunji wanaunga mimi mkono, wanaunga Kalonzo mkono, ndio wanahangaishwa kwa mambo ya kisiasa. In a few weeks I'll be announcing all these businesses and factories
and ask the people of Kenya to boycott all products and services that are being offered by companies owned by William Ruto and his proxies. Ngoripoteria Soko TV erietariane Linet Nyambane. Murikio manene wizara y'uburindi weime Raymond Omolo nigatugutira hamangana igoro yebikore byogochereria ime yense ya Kenya asenkwana yae nigo aereire buna serikali ya bono nigo yaenekire uburindi weisaine asikera omo Kenya. Utekaji nyara ni mambo ilipitwa na wakati. Actually katika ile serikali iliyopita ndio tulikuwa na hiyo changamoto ya watu walikuwa wanatekwa nyara ama wanakuwa abducted. Wengine walikuwa wanapatikana kwa mito na sehemu zingine tofauti. Tangu tuchukue ushukani na Mheshimiwa Rais William Ruto has been very clear katika uongozi wake hakutakuwa na mambo kama hayo. And tumekuwa kwa hii taifa mara nyingi. Hivi majuzi tumekuwa na demonstrations zenye zimekuwa peaceful. Wananchi wenye walikuwa wanataka kudemonstrate walikuwa na nafasi, wenye walikuwa wako na shughuli zingine waliendelea na shughuli zao, na watu wenye walishikwa ama walikamatwa na polisi walipelekwa mahakamani. Sio tu hivi majuzi juma iliyopita, na hata nyakati zingine ambao tumekuwa na demonstrations. Na pia tumekuwa na watu wanasema wamekuwa abducted ama wametekwa nyara. Mwishowe unapata ni watu walikuwa wanataka kupatia ama kutupa lawama kama serikali, na kwa hakika ni watu walikuwa wamejificha kibinafsi kwa njia ambao pengine ni mambo yao, ama kwa ile kutafuta umaarufu, ama kujaribu kutuonyesha kwamba kama serikali hatuzingatii maslahi ya Wakenya ama tunadhulumu Wakenya. So the point of the matter is that there are no abductions under the watch of His Excellency President Ruto. And if there is anyone, of course, the law is clear and the processes are very clear. Anyone who is missing, I think it's important that they must be reported as missing persons. When you say someone is abducted, it's important to indicate who abducted, and we will be able to follow through. As it is, the cases that I would call them purported abduction. People sleeping or locking themselves in their bedrooms and then they go out there. And I think as a media, you need to help us in terms of calling out some of these characters. Muraiwense Dr. William Ruto litkulia lero ni gara igeikaro hamwe n'abawaziri b'ekiwizara cyonsi ime enyombe nene y'oburai asobwamo abawaziri abo nigo bayitira chiko elerakonye ogokeania kubutumeki obube bw'ekibesa hanene ekero kyokobaka na abakori emirimo be serikali ase serikali yabere kegosiria kibesa kinyinge gukya ase ogwakana abantu abo batarikire ase ebitabo by'abakori emirimo be serikali igetambo kerekeiga nigo kegocha maiga ikyumbe keligyo koringoria engeria y'abakori emirimo SRC wasokia oroboti rokweneke buna nigo eserikali egosiria kibesa kinyinge gukya ase abakori emirimo embeo. So God has been gracious, and we continue to I think the role we had just about 6. Even with the challenge of even with the challenge with transaction, $15 billion. It's about 15. Us being able to cross the year without carrying up shilling, not disbursed. We
dispersed everything to all the counties, all the agencies, and we can pay all our obligations, and like we did last year, yes, that the World Bank has approved some time to get yourselves organized. This year, I think we agreed is moving all in the right direction. I think we go by secretary of cabinet. Mwancho mulielia gwikiraga abo no tugwikira omwelio bokumurikira hamangana maya ense yamo sobotuko bega bwa Jumanne kurinde toska tonyegera ende akobwatia emirobelio emigeta seni genso ko bega na buboroso bomugusito merane chinse sato astrabe to gusanga manke nchinkuru kwa Kirubo Frida nigotobwatenere Barnabas Yondari Misef Deborah Kirubo naboigo Kelvin Mogoi asoko ni kebuna chibicha niliogi yagwikira sore asenchera ya bene twara oburigeria borobia kigima.